Эти курдук бу кемге живот коммунальный кахайстыба үлете тетимнәхтик барар, таттатагы салага өрүмөн саңарды үлете күскө тыллар. Сихили Вера Матвеева кепсир. Өрөмөн үлете саас оттук кеме бүтәтин кытта сағаланар. Бу күннерге 5 кихилә бригаден эхле кихинәгы кин ититер системге үләли сылжар. Репрессия кочолнайттан итинелар уантан такса элбәк квартиралар, уанна агуанча чаханы жене хачер теплотрассага үле барар. Задвижка кеаган хеппелләде. Бах, аны износ бараллар, хылай износ бараллар. Кинләр бе уутин турга хуан болан. Тестер хеддер хин баллар, аны бу устранигы на вот атапичинде сезон келенинне вартын тестер тохтары көрөдөн бирим онну вот бәйт буламытна. Таттатагы олорот живот коммунальный хахайство улу төрдүнөн 31 кочолунайы 6-16 километр теплотрассаны, сүрбе 5 километр тымны усетимин көрөрестер. Быйыл өрөмөн программатын бехан төт брыгана толбут. Ымайгар сылаңаддағы чоқсаппаға местетігер терділі 2-нче хүлбекке хүлбеюз хылгар татта филиалыгар 16 миллион үп қатшы көрілі біті. Ол егер түйет оғық олар ектақ, бір глубинный насос қабығыз кені олар ектақ, 674 метр теплотрасса олар ері, онына 200 метр теплотрасса, теплоизоляцияда олар ектақ. Губжыққа инвестиционный программатын бұланынан бұл хүлбекке хүлбеюз хылға дейін 2 кәтеліні бұланынан чүчімаққа онына боры бұл нәхелегер механизированный котельный тутохтахтар, урку эрги котельный дорондугар. Ол котельный которые сразу бирга комплексы тепловые сетями тутуллухтах. Оттук сезонун этеңге көрсүбө кахайсты бар объекттерин тургуттан болбакка бирдилен итинен туханачы жехинега системин кемигер расты саңарда сылжарыттан эме тутулуктах. Бый бүтүтэ берберке сагалнар ден кахайсты үлехеттери этеллер. Балаган айын 6 күнөттен бара кочолнайдар үлелери сагаланар. Вера Матвеева, Степан Костыров, Саха телевидениете, Татта.